106.3. No chaba pa Samadu ba ko Ghana jatuma kasa fidie so and they just dem say bo. Now person me trust all the general report now by ready. I just want to show you that the report now is saying year mako 5 ni na 2017. Last year ministries, departments and agencies your president catch and say obe cut cost Oma Obian Westi Aban Sika Capre 2017 any where your ministries, departments and other agencies for the financial year ended 31st December 2017. Ministry of Finance yes 41 million Ghana cedis ye pecha kwa yes hu e 41 million no Ministry of Finance o mu but nya no person de trust aba last year the kan sa bo say MPP reps no mba studio no mani abrede nene no say so said e ko who said e ko and ye be head defense e ba tell fe no to but last Monday any Kede secondary school asem head teacher catch and say obey investigations enti eye dwada ebe ye betimi afra na ye 1 week pe mbetimi aye ho adwuma na wonu mawie na watimi am report but headmaster pese ye boawo no investigation no ekwa kama wo school krono ekwa so wo school na doso if you don't know I am telling you today krono ekwa so wo school ho no if you don't know today I will tell you because Macau me say policy bia abai bia ni wa na president bia ni wa ye to abama no say ono oba na de obeye ina say Ghana kwan ye twaso kota no oba no abedwira to agu obi ya no opese ye to abama no so oba eniema ho no opese o say no age wo nsem te say de dollar lan giba o mi nsem and age ni nsem say tim oye ho hwenye ye gi ni nsem say pan ado obeye nso ye be ka say wa ye ni ye and they are ye dear, you catch and say, but me, I did not get some. Oh, they say, oh, who economy no so, oh, who so. I didn't say, wham. I said, oh, dear, Paco, same Satan, Pepe, 152 questions about me and answer. I didn't some. Say, dollar and say, first is 90 pesos. Then I'm sorry, next month, they do 5 cities. Then fell on to her. Yeah, too, about 2012, and another Danko Kufado can't say. Free SHS or the Beba. There were a lot of people. Who analysis bebre. Akoya kopia BBC. Aba BBC crowd and say, "Wo buy the calculation to send cost to say I will go and tell the people of Ghana." Then bebre so want to say. Ya to abama na na do we 3 months. Bosumi mi ansa kura ma. And o can say free SHS no e be yadwuma. Kokawo Eastern Region Secondary School bi ba kun bi ho no mu ye BBB program bi ho no call odi bom say bam ni ye fi sa akura di agro hu ya say wom na hyase me am de mba ko school me de mba ko school ye du ho wo je ni wie ye je ni trouble so ye je ni trunk ni am kakra ka ho wie ye na mhwe headmaster nanim no so hwe banim. And I'm saying, is that all? Or say, Annie, that is all. I'm saying, hey, what are you talking about? Or say, it is all. Asa, what do you answer? Who house I didn't come? We are 2 cars, Sanko. I'm saying, Min try or say Debbie. Men talk or say Debbie. Ah, we are sure, say Annie. I'm saying, free SHS Naba. But I can't no. I wrote something on my Facebook wall. But I can't I'm throw to my Facebook wall. And then who's a dear naba? Woman call first term, woman call second term. I think this is their 3rd term. September, another batch, free SHS. Nana do the oyana from the dollar and the ajiba and seven the economy no huno so. But promises and another year, yana dear. Or demo or say, say free SHS, Nanya bedru aba. But Sika wo SSC de no anya sem ketwa. You need over 4 billion. As what to me about free SHS ho bra because one term be a womb. Almost 500 million Ghana cedis near the free SHS one term.
It is a buying to tin in my room say we now or the sicano quator Diane. Say young fair Diane and come a school phone quad and yambo, meme back can be. Ebia wo wawie wo manyini agise o enjoy free SHS because me manyini tagin ka ho ye mo ayema e wo free SHS ana Ghana fon kwada sabe oni maame oni papa ne papa wu agya no ne maame wu agya no ebusuafo so ye hwen won ti wonyo bi obehwe won no san kwada moborofo no they are in the school enti ama nanado utim se ono abade no wabo sakora dada ba se ade sakora na nya beti de tukwankora no cause kan ni wo cash ni no day to say they know who say oh no it is avoid the sikana kwase mfa nkwoto aduane na se enya nkrofo matrons ahodwo wo Ghana ha na se wo wia aduane na aya na eja moma wo ye nipa bone ase ya chew ne ya obibi so wo ye matron na wo Ghana ha na aduane na yese ye mfa man kwada no ndi na wontimi nsua de wabra ban na atua ho kan na wa ye bi da nyame ntuaka because yo some way pan na matiti mi mwawrem na bia me am fie mayi sika se yemfa nto aduane na nipa wo ho me am ka ho yenya binni na mekore ya ka cho so nipa na ye di sika ne man na aduane na okoto na we aduane na half de free fie ho asa koton a nipa otesa na yenya ndan dan ye ni headmaster ka chen say ye say ya nwa ye de a che nam dada okay Ghana Education Service in Shishemu no e secondary schools no anya bia nhihye bi ho se anwa ya de ache nam awie no obi hwe de kofie headmaster e wom sa na enne wo be huru ba bia matrons ni bi e fa nuane na ba bi om koton me maka kire se me mfa de nkata mani mayi manim na maka kire wo hia me obehu se minie maka kire cause on mine na yetim no se yentimi anyo on man yadura ebso yi ebe hadwo but dakro bibi besi ayempe o dakro bibi besi ayempe mi wanwa pa so we share number bags of rice e de schools ni bi dia wodoso enti aduane no enso Titambia no they keep writing to the Ghana Education Service. No mun so see a chire no mo hwe ehun say number no e door so apanti it mean corresponding with the nuane na omode no. But it will surprise you to know. Say schools ni bi wo ho a enuane no omo hwia na wo mo aton. Ti mami nkwa ahoma no so. Na me wo pani bi wo ahoma no so. Mini ote men kame mwache. Ya ega. Na etesai. Nyame adumaye. Enkomo ya meka ho asemi den na woka wo ho. Wanya abotre gigidem bom nkomo. Oh. Tia o chiefo di adenina. Obi ajo so. Yeah, o kan die. Nyame se kan ko. Ko. Bize. Ya titi bebre. E hu bebre. Se metron for the adeno aduane no kwa no obutumi adan atumi en efa ko tikwan edi aduane a peti ba kwa se de ma akola no obo ho da akoma no peti fa ebize de ode ko no odi bi ko o me bi ko edi odumi nya full plate adan e ma akola no edi de bo kan de aya no ko de se biye yo my enfano nto na fe membra we should ankasa so wo back on free SHS bia na wo back school last year and this year ya wo back school pato oko baba de ni formu amuani no that way oko school bay pato school de me chona o de ko bia obiano e baketi kadia na fremu akwada no oda wo school ho na wo mpese obebodin no sa oda wo ho oni school mu fifi enti se oni ho de ya bom yenko de akeli say beginning de kan oya menana okay sabi tafa tani papa afri ntibra mehwe nkwala no obi emienu
na me de kan de ba ko school wo on de satana preachers and my eti oko school no ho ma obe wie no da de odi na chi no so e se be de ono so edai ekosem eti nyame se kan ko ma me kwa ho chirim eti sa ya na se be akwa ko no me tu amfa na ko fi na panyin mi ba be wi o the same school wo okay na me tu san kakra ti be tu san ya no sa ya na so ko na PHS ebaye na se ono no ya na se ode ko no PHS na enkoba no September last year. Yes. Okay. Na enkoba no eti ema me adai me say ene mefa mepe bishie bi na adai bili akọ anu bo nyesa bishie akọ asset because hu chicha ba de na panyin no kono pe me na panyin no kono biam de ne sha ni sa ana o hwe so e o ma me na mko bo na ma de nyina say ya atumini akọ no so chicha school no ne je hu me zo pe ko esa so wa nya PHS equality no kwan be so ena nafa no so obetumi aboa me gidia na me wo man ko hise fresh one na o hwe na ko hise akwan di wiye e di so so be boa me dia ene na o si me pe ska embra ti me peska about 10 million na me ko hwe ni sa time na free SHS na shase no no je 10 million no no je to aso e ki oje ye no ana eja me school man ko do chi ene na form na akọ no ja oda akọ e nke umana oje akola no to school ana so ma okọ pe ba bi ma ne tenai okọ pe ba bi ma ne tenai nto ma okọ ha dan ma akoda no so okuro nim ko ha dan ni adi na ma akoda no nti akwal ko school ni am to books school fees between school fees ni ade e dia chena mi na information say sa nipa na yenya omo efa sa kwan so de koyo no nya ade a dati bia bebo ombe iwe school kwan no omo nya abodi kwata bia ndi ema mitwana mo ko school mo e ko bisa nipa no say bia ma titimi eti nukwa na senya nukwe bidedi ma tese chemu a enya nukwe nti mchane sana chedia onfa msika mami sese nyamini nukwe ni mini naka wo tia msika no amami watua ma wa na se otua ni nyina otua nipa wo kana se mi oye teacher ni keka na so wo dibere wo school ho. Okay, me Demetra kase o teacher ni. O teacher ni keke. Ano your assistant headmaster. But o teacher ni. Onya assistant headmaster. The minimum assistant headmaster teacher ni. Ono so be boa. It mean say teacher ni headmaster bi and as assistant headmaster bi it is here because me yeah onu teacher ni na meji misika fi no yeah be report ya ma police mo invite o to be kwa akọkire me pa chaw ana me chaw say me ni pa naka dabi ne kana woni na kana mfa me smart me ho ba kokora cause dabi e be ma obi ni obi aka bibia wan hwe ye bibi be ye bibi ma bibi ase ma bibi nyeye entino ye be bo police amane ye be san ko catch free senior high school monitoring and evaluation team no na wo mo invite wo na fe watimi akọkire school kuno because minim say ye kade school na won pese obebo anambwa enye hwa but onye hwa na ye hia onye hwa and okay wo de ye fra wa obebo na fe watchire that time no nipa na oje wo 10 million ni school kuno minim say Ghana Education Service Director General Professor Kwesi Amankwa wotie ankene ke udumu phone kura be hu ba bi ahye oh what fantastic na fe watimi akọkire na de enti a aban ni titi ni moyerem na obi beta baabi na wajo because yet yen say enya wo ba ne nkwam ye kwada almost 30 me binna
Mim dear, much lower. Eti wo nana no wo hin sese. But oh, free. Went me anko school no. But oh, there be free SHS no. One way wop day kra no omudidi. Wo nana no ne yema na aduane. Okay. Ono tell na me ka se. Me na me so no. Eti owo school ho no ba na waka tro se ne aduane ne yema na bi. Enu de wanka. Wabusa no. Wan de wanka no se ye manu ye se apparatus a ye de enema books ni ade de wo ne bi. Mama ni akwada ne nkasa wo nchen. Mama ne nkasa. Mbato se am no kasa yi. Tie. No afom. Na me no kasa yi. Tie. No afom. Oh, second kwa mi. Mi sa kontompo. Okay. So won twa me kontompo de ene school ben na onana ne koye. So wo kanya me so asem na minim wo mfie de bamtum se wo pani. A wo nana kura du senior high school. Na se won din tro de a e school ben a. But I know the me slow. Me say me to modi say. Esa wa mma na che said wo boa say sa bone ne nkoso ne yemfa nye nkrofo nkoso a mfa nye nkrofo pani. Me mo me de na ba na me ne. Me di uduma. Enti se e piesa e kede secondary school e be yo nwa. E be yo nwa na. Wa jam nwa. Adenti na enyo nwa. Na nya school anunko. But adenti na enyo nwa say ye ka say ya pam secondary school e be yo nwa because ho wo nana bia nko school ho anamboa. Nti ye bo pam secondary school e be yo nwa anamboa. But ye bo kede secondary school enyo nwa because wo nana first one ho no ko school. Anamboa. But Papa ni mensiro ya kan ni bisa mo asam na don afa ne trasa no baby abekwa kwanam na be yo nwa. Okay, me no problem. Ba say de minim na meka. Na free SHS ye check textbooks wo mo chem enwoma ankwada ne desua de. Wona na no se ye ma ne bi. Ba de bi. Na teacher ni na oje no Kede secondary school ho no adan we mbusa nse me nana na se ye ma ne books ne bi. Ela me diz me na me son no ozo unya. O anka je say Kede school ho. Na school be na wo de ne koye. Ela me diz say de me tu mo dito say. Me de me sama ka cho wo se enye nwanwa nti me so enye me nwanwa se wo nso wo mpese wo beka. Na mo meduru ho a. No se de ntine ye ma ne books ne bi. Yeah. Ozo ko ta according to report on the Bible omo ayi that's a form bia tese e ba se ye che enyama na de kokodi na sa form no ni bi ndi ade na oni bi we de na akwa akonya sa akodi le ma akwa akodi ayi enyama na ye che ni bi Yem pesa obebo teacher ni din wa fidie so ye de call off na wabodi na ma ne ya twro obeya na wonye but she said it na me tell say me ti o de bisika o tell bisika ba me then me to mo it is otua wo sika ma wo wie na de koye obi fofora kotoje no bodwa wo yes na sa me de na ba na me eti oni akonzo esa unzu ya kafu ya ba ya kan nya obi ati eti o awonzu tietie na buti de news ani de koso wala so no esa unzu ta na mo wa unzu ku ya di bi o sku bi wu no de kan nya no unzu ti eti nya me de so ana me nya ka se e bia koto de ni mo de ni na se de eti dia kan ni ali nyano obi ati eti wa unzu obi bi adi o da so tu wana mo da benda na twato ni assistant headmaster na kasaye mini assistant headmaster mini en kasaye teacher ni no otua osika na ma ono da ben na twato a ne kasaye da ben na wa sha so bi twa sika ndi aka no pacho ene bi
ɛwɔ mene ne ntam. Ɔyɛ no mobile money na brɛ wo anaasɛ wo fo car na kɔgye yɛ. Mbacho de ɛwɔ mene ne ntam. 1,000 no watua mu sɛn. Mbacho ɛno de ɛwɔ mene ne ntam. Ɔpani sɛ woyɛ sa woyɛ yɛ pani bɔne n'asɛm o. Woyɛ sa with all respect that's all yɛ pani bɔne. Dabi. Dabi there woyɛ kyerɛ sɛ woyɛ pani bɔne. O just here because tie ɔman na yɛyɛ ne yie. Na wogye pene sɛ wobɛkasa. But there woyɛ kyerɛ me sɛ woyɛ pani bɔne. Wo so boa bɔne. Because me hu dia me kan kyerɛ obi because woyɛ pani bɔne. Wo boa bɔne. But so be me dia ni etwa so. Dabi me nyɛw but I am pani bɔne sam na woyɛ all because tie patriote me o patriote me. Ya aban de ade aba sɛ yɛnyɛ. Na ɔman no nyɛ yie. Wo de wo na akɔfrem. Wo mpɛ sɛ yɛbɛtu bɔne na wo wakɔ na yɛde ayɛ wo nase. Ɛna wo de asɛm no na pɛ sɛ wotu ase a ada na secondary school a wo de wo na akɔ. Na aban aka sɛ me yɛ ngye sika. Ya gye sika. Number 2 aban ne ka sɛ akwadaa no kɔ school hɔ na yɛma na aduane day student kora na ado sɛ yɛma ɔmo aduane. Number 3 yɛde books no ba akwadaa bi ɔwɔ school hɔ no yɛma ne bi. Na watime de wona na akɔ school hɔ. Ya yɛ afrakada ma ente sɛ wona ma akyire gye wo sika nti wopɛ sɛ ɔman ne mmɔ. Nyɛ saa o. Ɛnyɛ ne saa na yɛden a ka kyerɛ me sɛ ɛnyɛ saa yɛden a ka kyerɛ me. Ɛnyɛ ne saa. Ɛden a ɛnyɛ ne saa mate ase nti ɛyɛ ne den a. Ɔbɛyi. Yee. O de o nim bɛ kasa ata ɛno bo de nka bɛ boa me. Ɛno bɛ boa wo ho. Momfa ne nkɔ SS of na mo ne nkasa. Monji information ni wɔ akyire. Ne ɛnyɛ ho adwuma. Okay. Mami nkwa amane so na fe ye ne former caterer na work at the secondary school and to so. Pacho what me nka me mo cha no pay. Hello. Hello. Good morning. Good morning. That's a say. Nyame Adom. School ho uje caterer ho be mfie saying. Pacho 4 to 5 years. Na tama wo na hwan na ye o metron. Me Pacho ya call ya ne de metron ba ne friend Ernestina ono no di kan bae. Ansana be 1.5 years o call ye and a dine so bae no call ye na Janet nso aba. School ho ye wi aduane ton wo ho. Me Pacho Omu wia ne say den no omu wia omu ton wo hen bom komo me Pacho bibia o ho bia omu fa bibia te say bibia te say bro amu beans mackerel milk sugar omu fa de ko hen omu fa de kokro mu koton krom na hia omu de kokro na hen na omu koton me Pacho kromu no ebu a meton no okọ ni kromu a odi bigu kem ko ene bi so ha ba bi a na omko ya mabu no odi gu ho ama omko fa ko man konfo mo to anti chese omu konya maburu na omu de se mo ne makre ne ya ne meka no omu de aka ho akogu ni kanika dem ho no ankro wo mbeto na befa ko ai aya mo ana mo ye adwuma ho no mo bo school mpanifa amane me Pacho wankasa wabo school pani bi amane pen ana unimo bi o Pacho ma bo bi amane pen hwan na abo na amane Pacho me bo ye former beza ya okona se me bo na amane na your friend say beza na your friend say o de jete anti okọ pension ana say ya transfer no okọ pension eja say onwu ye me Pacho say so onwu ye otiase medase edwa jete na wo ye former beza wo kede secondary school ye beba waso ye sesi a jete ye benya nti obi so nim jete a on kan chance onye ready on bobo no ho ntwen ye nti wo ka den na wo ye fa ho
About your me, you're born a man, and any time you son a corner on your born a man. But the only say, you'd be a school, not made to nothing. Every one more call born a man now. Hey, Moko Bob Bez and Amandi and Mopu school, no, not metron nati. And see, or frame, metron a frame. One friend, but not the year a cutia. Said no boy, cutia and no bonus saying. Someone money number office, I would do and tron, would me home tron. Now, couple bit young in our car. Now, Dana Mokobo money and then of fire, I feel a year, a shame once a Mokobo money. Maybe I told James and I call Barman and say, Sir, oh, a binum or honor man, no more being banned, and a binum some banner. It's not say binum way because no, you see, so funny a man and nice for you, my any a coca. It's name it now for 9 months, nebu or her. Thou better say your child, not on my. And today I am most much and any beyond. If I die. Much and the head, I know another no. Oh, Jay, because they need Jayaka. In the war, I will more. Now I'm man to be almost in the check. If you alone come, you know, no more than I am more than I say, bro. I'm more, the boy, bro. You be a hobby. Your charm, your charm, I'm the call. But I now come out to school for no. What's real? There they Jayaka. There's the Yeska. And Muntra can't know Mutra Bruno Mamma, and I'm some of the Quabia more. I am Mamma Sardin, maybe your home. Never chance I say 1 month too. 2. That ain't no Muntramoka. If I talk, I can tell it. Yeah, I want some. Oko canoe in Caboni. When you're Ghana Hanaman coming so between being more Jenny at the Yejuma. Now, Obi Oko Kanga Samaya Samoka Sabado. Yako Yejuma. Ya call a lot of women now you work to see. Ya call the door honor. At now, but do quite a bit station who cry in so tired, boy, and near the Yejuma. And so you come your Katia, come, call District Director of Education. Ya call her report to Madame, and say, I bet you demand so. You wish you come so a baba. You will see a better. You do, Madame, Miss Fanny HR. Friend secretary, only a very boy before a free education officer will do school, not headmaster, not to any personality, Abraham Baba, your complaint. Ya call the back commission, ya whom you could see it. Upon Minister Director, and also pharmacy and character, my character, Jacob. Wow, Captain, ya bow honor, and it's your own baby you could see it. Hey, sir. That time. And I'm in Cayo. I about her. Yes. Say in Triamoka. If I time. Good. Your baby no son the Ghana Education Service more appointment letter than Quad Ede and come on Fieha. Ye betria. Metro for me and some obo mudini na one more time in na omu we and any bia na say we mu hwan de na no we are. Jim Oh, but I send it. They are over but a big yes. A bit dear chamber. Why then and dear chamber moon ano? The old their chair will be a. The old horse is say, Aye. On the Friday mood. Aye. I on the teacher for the be near China, so no one at deco. If I don't know, Taya mutimi or to me fangwa. Famu. Febru. Na fasadin. Gesha kakra. No, or the aquasini canica ho. Nadia. Boy said it could be see. And the answer will be free in an ecoso. Yeah, coso. To what say, I cast a walk what time and walk with catch, then you want. Hey, and what gallon in your hero? La Huakbal. But I say, but your best are no body, didn't you say, if say? Get her, that's it. That's it. Echo Betty and Kawai. Okay. Open it that and 2 days you're ready. My other man and I'll quote you. Ebusa, I said I can in you.
Look, on my no politicians no woman me catch was both NDC and MPP they are the same, they are waste. I mean the same, they are waste. But yes why you work from hand so yes you be a pro mine no. Because this metro we are talking about. So on your MP, on your DC, on your deputy minister, on your minister, on your cabinet minister. And no one didn't try me. Don't get across some boy. Trouble, me more. Trouble, I'm more metronding. Na aduane na yemfa man fanhwe school for no. Na what time say wo koton? Ebe madam wo tremodi you. You see, the Dakro say come to school for nkwada no. Your friend Mama Janet Soga. Ana Soga. Whichever. SOGH. Janet in the betimi abo. Soga. Enti wa wo soga. Enduane wo suku hoi. Enti Mama Janet ya. Media fan said the enkrofa kan na akura nya no kura headmaster say wo ka kira ne say ya nwana ya de achi na no watema sika to a de ko na wo de a say me pani akwasi amankwa security man na ochi metro no anwana wawia de sika to ko no headmaster say me ya man aduane me why you aduane ka wo because we are quartet to me say we are say me buy ade a menya dade se me ka asema to obi so menya bi da na mawu menya bi da ena me Germany wa bra me ti wei me nwuye se ade a be se Ghana me hwe me di mani be hwe Ghana na ade na tena ho na se Ghana menya bi da na mawu ende menya. It is always a me bibia pra Ghana who's a Captain Smart akwaje Ghana 50 pesos ka cause me who would 2 cities Mecca me Mecca me fast train shamanim bushami abehu me Mecca to plane ade ayeye okroma hanu ho yede nka kranka hwe Ghana beji egum na da beji egum ye na ebekọ fam hobi aye metro jenet soga na wo soga mbore wo soga sardine wo soga oyere na headmaster so be ka kire ye say metro ka kire say ya nwa ye de a che nam na ye de aye ade awie na wa pani no de ko tete no ye ya banko ye pani ngusi ho ye de ya ade ye pani ngu ni ye de asi ho enkan kwan no ho ba ba kwa na ya se nkwan ni ngu si ho ye de bu apese ye de eti mo ye ne sa o kede secondary school sa hodo wo Ghana nyina ye ni wo ho abankwan ni ngu no pa wunya de abankwan na meko kakra wo na je na kom ba onim ne nsa no bo no ye toton ba yira ma pa Allahu akbar ne de dunya ba cha pese pa na ye twi ni ye pa kumko abanchi wo fa baba good morning obuobuo e di twi ma se pa na totu ko biti ni ka ho a wo bete pa wa fa de ko headmaster when yakukudu ebe jan video sa ka chem say and say agwane de ye de ya de Ghana Education Service mra na wo mu say ye de anwa ya de wo suku a ye fa ko bi fie enya books no teacher de kira de awie ma no so nkofa nkoto wen so de kira de awie na mugu kede secondary school ho na enya headmaster no forta school dan kro man timi ansi hotel ne han man no dem asa MP abankran ye ba bi mfa ne ntoje ye de ne to hotel mu so ono abo so ba da hotel na ma me fan sere fa kola sere kakran so ne yanko ye ba bi fie 0302216561 2165662 for adwen chabra bo me yanko e finance ko obi ani agro 0302216561 2165662 na dia wo ka no waka na ye ne ye kro no papa akwakora na asem no ka ye no kede secondary school assistant headmaster wo ho na yes ade no on a giska no enti eja kwasi amankwa
Director General Ghana Education Service. Free Senior High School monitoring team muntie. Assistant Headmaster Tikede na je 1000 Ghana cedis no. Edi akwada ni wura mu. Eti momfrɛ no. Oye hwe. Ye be man evidence no. Aha. Hello, good morning. Hello, good morning, Captain. Mpacho mamintio. Yeah, we chief weather. Odidini ba pa makawa bure. Medase. Before echi hour no pay wine. Medase pa me jomu ina so. Okay. Yeah, Captain. Okay, I say we leader wa we kura dey say koko. Mo station Adom FM station. Aka so mo mgu afi on now. I friend say omote transformer na ho no. Your friend say director na ho ne plant na ho no. Unim do mo ye. We leader o blow. O ble papa kro no koso. No no abebo kro no. Na waka je so wo de wo mobla. Won we sa we de mo mahu no. De mate na mo kan. Na de your friend say monti ye de asansebe. Captain obi nto aso. Obi so beto aso amnia. Hello. Hello. Good morning. Why are they coming shout? I'm no shout so. Jenny mo ni isle go. That say Jenny mo. Captain me said name ko so wo hwe the way I this for e ba ya. Sikadi basa no. Na sebi yan omofesi en kwase afo no mudi ayesu nya bibi. Entina na do pede a ono so onya ne saa bi ko ba bia e ko no. Sankofo na de danyuma no mo ye criminals. Odi ko opera haya ko opera. Sankofo ya last no ko mo gina ko mo amo echiche ka mo krepo ka no. Me ya kebe de ko mo gina 1.2 bi say 1.2 no. Foolish man bia o te wa. O Jesus can free me nchen. Ah no on chata bia onye on Jesus bibia Jesus o ya ban nipa o. But on what Jesus no so a o mo Jesus can bi. It is nana peni ye dia na ye gise nipa sa si you anase nipa wo Ghana kwaje maji okun mu nyina e ma ne kan kwada nke de no do ma man because agofo we omo mmoa e ma o man nkoso da bia da de bia e bebre sa afti man Fasi ha yan fa for friendship. Morning. Good morning, sir. Captain Apun say. Obadi Adaro mame ho ye pa na also. Good. Yeah, Dr. No man dey talk to. Captain, never because we me mo a ebe kuma one a party system we come ne nipa na wo ye sade no so ho hye party no bi etintumi kana say ya o me ya mane kra na di say we ye hwan say da na ka kan say bi ni rimpo efu omra na be me emra na di no o mo pom na si fom sa ya na say sushi na be ko rafe ya say pega na ye na e say saga na o pe so saga na ye twumba fom we be na o tna saga na adwin boni ekuta abibifo no na edi enya sa no say me ose mi tumi ye eden na nsa be makoy eduma obi tumi say we dey hia bibi say MPTU ye just people don open on feel say all ska on tin wo kwa na wo kwa make money it was taking entire euro at the time say and I said ni that said breaking eduma and what do what sika na kana ko na say sen pewu it is o man ye see ya o money ko na ni man say it is said na say bi na national security for all ma o mun ya underground investigation ye tuwa ye be dani muni na bo fofo ni hu amo so ko ye sabia o man be ginger pa ye be bra be sister rupa you don't think Captain Amisha Miss Weda say good morning. Ebusha mache. Hello. Hello, good morning. Morning, Captain. Mpacho mamintio. You fem ko this sapon because it take fair dancing sapon let cash open mo ni waduma pa o. That's it. So neko afa na fa do me di ne ho yaw. Obotan nam so e dance e to aba ne man say omra na metu ko lo na say kwa de e so aba. She Captain enye school nkwa o. Enye school nkwa ko president you say e cost do. It's the same neko fa do so man nse form. O krono na e cost o man no in class here. Because obotan nam so e dance so say e to aba ne man say the eye more. O man senke o man say e come on my mini wo man say me say na pa ku o man say form. Ajo man say do. Man say aden. Ajo be break cancer for imitua.
Now, fail me, young woman than Messi for. I feel it up on the time, and then, you taste up near Comaquaya. Come to win cross from Dwaso. Yes, whether I say I'm far from phobia. And I don't know, fancy her. And to know, Mr. Ghana Education Service. We know Adamabem, Yawunam Koye, I tell watch them. Say, Yanyanisa, a year and only a palm headmasters, maybe. Nikai, somewhere last term or say early the beginning of this year. Headmasters, maybe Kofi. Penifon, at the schools, now no be Kotnafi. No be no Montias here. We, Bunso Moon free ho. Cause yen to mean now, son, and you brine. Now you have a cousin, hey, Ghana for another year, and about politics, never can to catch a yentie. Yentie. If you know, quay, yentie. Because, your minus a bejeku. AdomOnline.com, Circuit City Ventures Limited, Israel Loans, DBS Roofing Sheets, Honchun Capsules, Franco Trading Enterprise, Vitamilk, and a High Five Chocomalt. One of the Swasnia, Yade, Fabɛwɔso, Ebremu. Yanani, who yaba, near the Pensem, so, Atwaso. Now, who about where did not pack